салом, муфассалтарин хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи иттилоъоти хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. имрӯз 12 августи 2020 сол аст. хабарҳоро аз парвозҳои чартерии шурӯъ мекунем. 186 шаҳрванди Тоҷикистон бо парвози махсуси ширкати Сомон Эйр аз Туркия ба душанбе баргаштанд. хабар медиҳад вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه، هموطنان با پرواز ویژه از استانبول به دوشنبه انتقال یافتند. باید قید کرد که پرواز قبلی صادراتی از ترکیه که 26 ایول صورت گرفته بود 174 شهروند تاجیکستان را به دوشنبه آورده بود. آنها در نوبت خود از دیگر کشورها به استانبول ترکیه آمده بودند. یادآور می‌شویم که از 20 مرد با مقصد پیشگیری پنجشنبه موج کرونا ویروس نوع کووید 19 و تامین به خطر سلامتی ساکنان، اژنسی اویاسیای گراژدانی پروازهای بین المللی وارداتی و صادراتی را به تاجیکستان موقتا قطع کرده بود. پس از قطع شدن حرکت هوایی تاجیکستان، شهروندان خود را از روسیه، کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل، اینچنین ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تنها توسط پروازهای مخصوص برگردانیده ایستاده است. قبلا سراج‌الدین محردین وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان گفته بود که شماره هموطنان برون مرزی برای برگشت به جمهوری کم نیست. اکثریت هموطنان در روسیه قرار دارند و می‌خواهند به وطن برگردند. حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای مقامات داخلدار ساحه در این دوره مشکل برای همه کشورها توانستند با گفت و شنودهای سودمند با مقامات کشورهای خارج، علاوه خصوص فدراسیون روسیه، پروازهای چارتری را از 10 عدد تا به 14 عدد در یک هفته رسانند. ادامه خبرها. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سه توصیه برای تشکیل раванди таълим در مکتب‌های تاجیکستان را تهیه کرده است. از 17 اوگوست درس‌ها در مکتب‌های جمهوری طبق سه توصیه‌های اولین آن که در توصیف وزارت معارف و علم تاجیکستان قید شده است برگزار می‌گردد. طبق این توصیه دوامنامه درس‌ها در مکتب‌ها برای خوانندگان صنف‌های اول 35 دقیقه و برای خوانندگان صنف‌های از 2 تا 11 45 دقیقه زیاد نخواهد بود. طبق این توصیه درس‌ها در مکتب‌ها در دو بست برگزار می‌شود. بست اول درس‌ها ساعت 8 صبح آغاز می‌شود و ساعت 12:55 دقیقه به پایان می‌رسد. بست دوم باشد از ساعت 13:10 دقیقه آغاز گردیده تا ساعت 17:55 دقیقه ادامه می‌کند. از اول سال تحصیل که 17 اوگوست آغاز می‌یابد، درس‌ها در مکتب‌های تحصیلات عمومی طبق توصیه‌های 1 یعنی طبق استانداردهای قبول شده ولی موافق معیارهای سانیتری و گیگینی برگزار می‌شوند. قید کردند مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان. تاکید گردیده است که خوانندگان و دانشجویان باید در صنف از نقاب طبی و محلول آنتیسپتیک استفاده کنند. طبق قرار وزارت معارف و علم در موافقه با ستاد جمهوری مبارزه ضد کرونا ویروس از 17 اوگوست سال روان، کودکستان‌های کشور نیز فعالیت خود را از سر می‌گیرند. مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. از تاجیکستان به مسکو برمیگردیم. در پایتخت روسیه شهر مسکو چند تن از کارمندان پلیسی در مترو بوده را مقامات به قلبی و مردمفرебии متهم میکنند. خبر خبرگزاری کامرسانت می‌نویسد چند کارمند پلیسی در مترو بوده مسکو هنگام ویران کردن ترتیبات و ترتیب دادن سندهای حقوق ویرانکنی مأموری خود پروتکل، این کارمندان پلیس نسخه‌های همه حجت‌هایی که شهروندان به خود داشتند از جمله کارت‌های بانکی آنها را عکس گرفته با خود نگاه می‌دارند. سپس این کارمندان پلیس برای احتیاجات خود محصولات ارزان اساساً مواد غذایی و مشروبات را از مغازه‌های آنلاینی درخواست کرده و با کارت‌های شهروندان پرداخت می‌کنند که بعد چند دفعه چنین عمل قلابانه‌شان به دست افتادند. عملهای غیرقانونی کارمندان پلیس متروی مسکو را کارمندان ریاست امنیت داخلی سر ریاست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در شهر مسکو اشکار کردند. در این سمت پرونده جنایتی آغاز گردیده شده، تفتیشات ادامه دارد. یادآور شدند به مورد است که در داخل متروی مسکو کارمندان پلیس بیشتر آن نفرانی را منع کرده و حجت‌هایشان را تفتیش می‌کنند که چهره یا خود سیمای اسلاویانی ندارند. در عموم میتوان گفت که در بیشتر موردها مهاجران مهنتی را در داخل ایستگاه‌های متروی مسکو کارمندان پلیس زیاد تفتیش می‌کنند.
дар хабари мазкур низ гуфта нашудааст ки ҷабрдидагони амалҳои қаллобонаи кормандони пулиси метрои Маскав худи шаҳрвандони Русия мебошанд ва ё дар миёни ҷабрдидагон муҳоҷирони меҳнатӣ ҳастанд ё не. аз Русия ба Беларусия меравем. вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон ба сафири Беларус дар ин кишвар дар робита ба намуди ба таври расмӣ ва оммавӣ зоҳир шудани собиқ сарвазири Қирғизистон Донёр Усейнов нотас хӯрд. намояндаи сафорат ба вазорати корҳои хориҷӣ даъват карда шуда ёддошт супорида шуд ки ин амалҳо ба рушди муносиботи дӯстона байни Қирғизистон ва Беларус ба роҳ мондани ҳамкориҳои муассир ва мутақобилан судманд зиён мерасонад. 10 август комиссияи марказии интихоботи Беларус эълон кард ки Александр Лукашенко бори дигар дар интихоботи президентӣ ғолиб омад, гарчанде ки эътирозҳои уммавии сокинон бино ба норозӣ будан аз натиҷаи овозҳо таи чанд рӯз боз идома дорад. кор то ба дараҷае расид ки дар аксар мавридҳо кормандони пулис ва амният бо эътирозгарон даст ба гиребон шуданд. дар рӯзи 10 август баъд аз эълони натиҷаҳои пешакии овозҳо дар интихоботи президентӣ, Александр Лукашенко ба маҷмӯаи кишоварзии корпоратсияи миллии биотехнологияи Беларус ки таҳти раҳбарии Донёр Усейнов ки исмашро ба Даниил Урийский иваз кардаву шаҳрвандии Беларусиро гирифтааст, ташриф овард. дар васоити ахбори омма аксҳои муштараки собиқ сарвазири Қирғизистон бо Александр Лукашенко пайдо шуданд ки ин боиси хашми дипломатҳои қирғиз гардид. Донёр Усейнов ба монанди президенти барканоршудаи собиқи Қирғизистон Қурмонбек Боқиев пас аз инқилоби соли 2010 ба Беларус паноҳ бурданд. соли 2013 додгоҳи Қирғизистон сарвазири собиқи Қирғизистон Донёр Усейновро барои суистифода аз мақом ва қонунвайронкунии замин ба 15 соли зиндон маҳкум кард. мақомоти Беларус истиқдоди Донёр Усейнов ва дигар намояндагони воломақоми фироркардаи Қирғизистонро рад карданд. муҳимтарин хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва назаре ба вилояти Калога мекунем. дар шаҳри Обински вилояти Калога кормандони пулис муҳоҷирони меҳнатиро оммавӣ боздошт карданд. дар ҷараёни рейди мақомот ки пулиси Обинск ташкил кардааст, 67 муҳоҷир шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар яке аз биноҳои истиқоматии шаҳр дастгир карда шуданд. дар ин бора хабаргузории Таҷинпуррӯ бо истинод ба хадамоти матбуоти рависати вазорати корҳои дохилии ин шаҳр хабар медиҳад. бо мақсади ошкор ва пешгирӣ кардани далелҳои вайронкунии қонунгузории муҳоҷирати Федератсияи Русия, пулис амалиёти тафтишотиро дар яке аз биноҳои истиқоматӣ дар кӯчаи Энгелс дар Обинск гузаронд. дар натиҷа 67 шаҳрванди Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ба шӯъбаи пулис дастрас карда шуданд, оварда шудааст дар хабар. ҳангоми санҷиши ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон 45 ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ муайян карда шуданд. дар асоси ин далелҳо тибқи қисми 1.1 моддаи 18 прима 8 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Русия, вайрон кардани шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандӣ, низоми будубош дар Федератсияи Русия, санадҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар нисбаташон тартиб дода шуданд. суди ноҳияи советский дар вилояти Челябинск 4 сокини Урали ҷанубиро барои ташкили муҳоҷирати ғайрақонунӣ ба муҳлатҳои гуногун маҳкум кард. дар ҳафтаи тафтишот муайян карда шудааст ки ҷавонон як гурӯҳи ҷиноятиро созмон доданд ки ба интиқоли ғайрақонунии муҳоҷирон тавассути гузаргоҳи сарҳадии Троитск машғуланд. дар тӯли фаъолияташон ин гурӯҳи мазкур ба беш аз 100 нафар хориҷиён мусоидат карданд ки ба таври ғайрақонунӣ аз марзи давлатии Русия убур кунанд. дар моҳи марти соли 2018 яке аз шарикони ин гурӯҳ ба нафари номаълум дар ҷараёни тафтишот барои омода кардани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ва мусоидат барои убури марзи давлатӣ гуфтагӯ кардааст. чунин шаҳр додааст прокурори ноҳияи советский Евгений Тараненко. дар идома додситони ноҳияи мазкур иброз намудааст ки аз моҳи март то декабри соли 2018 ин нафарон будубоши ғайрақонунии 3 шаҳрванди хориҷиро дар қаламрави Челябинск ташкил карданд. шиносномаҳои хориҷӣ ва кортҳои муҳоҷиратӣ бо нишонаҳои бардуруғи морҳои қалбакӣ инро тасдиқ мекунад.
ماه اپریل سال گذشته فعالیت گروه جنایی قطع کرده شد. نسبت به همه اعضای گروه متشکل جنایتی مطابق ماده 322 پریم 1 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه تشکیل مهاجرت غیرقانونی در دایره گروه جنایتی متشکل پرونده جنایی آغاز کرده شد. دادگاه باشد با تصدیق فقر عیبدارکنی از جانب دادستان اعضای گروه جنایت پیشه را گناهکار دانسته در نسبتشان حلنامه صادر کرد. مهمترین خبرهای این ساعت را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعد شما را حتما با خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز آشنا می‌سازیم.